2 jam bersama AA ya. Sekarang mungkin nah gitu aja lah biar kelihatan. Sip. Wah, iya, iya, sip. Soalnya di payun tuh siap, ayah pemunut lagu tuh, ring-ringan di kru hajatan. Para panitia hajat bertugas. Hah? Aduh, ayah kabaya burem. Kabaya burem. Menuju spiral ente lagu kabaya buremnya, ayah wae lagu tuh. Dina tok-tok gitu. Iya, sambil persiapan Neng Asri serang Neng Eli, panginten manu baris nyarengan kanggo salajengna, dina sasana nu salajengna. Urang langsung ke payunkeun sambil majengna para biduan artis yang sudah siap pokoknya kanggo ngahibur kanggo kasadayana. Urang galeongkeun wae dina laguna kabaya beureum. Yo, urang kesakan sambil majengna Neng Asri serang Neng Eli, nyerangan kau kasadena keluarga besar sekolah hajat. Yuk. Jadi tilam basono tawis dedeh di manehna potret anjeun nu jadi panglipur kalbu kamemet hate kabaya berem ngarending jeung potret anjeun ditetep tekice-kiceun kembang asih geus jadi kembang kaperi batina langsar. Aduh Kang Mas, aduh Kang Mas, cinta orang nu sakitu layeut pisan akhirna rek pepegatan. Aduh Kang Mas, aduh Kang Mas, naon atuh kalepatan diri abdi anjeun tega gaduh deui. Yuk sambil majak
berem nu jadi tilam kasono tawis dedeh di manehna potret anjeun nu jadi panglipur kalbu kamemet hate kabaya berem ngarendeng jeung potret anjeun ditetep tekicep kembang asih geus jadi kembang kaperi batina langsa aduh Kang Mas aduh Kang Mas cinta orang sakitu layu pisan akhirna rek kepegatan aduh Kang Mas aduh Kang Mas naon atuh kalepatan diri abdi anjeun tega gaduh deui kadia we mapan ol teu deuk kapaya berjadi tilam kasono tawis dedeh di manehna potret anjeun jadi panglipur kalbu kamemet hate kapaya berem ngarendeng jeung potret anjeun ditetep tekicep kembang asih nu jadi tilam kaperi batina langsa aduh kamu kesosan aku malu sih kata ayah keren aduh kamu yo buat para video kalau disebut konfrontasi dan terpetakkan di situ bor sebegam ayo tengah atas awal mik aja ya sekarang aku sudah tidak sendirian lagi ya karena sudah ada pasangan masih bersama AA dan Mama ya. AA dan Dede. Oh iya tuh Mama tuh curhat dong kan gitu cek itu teh. Alhamdulillah senang abahnya di siang itu tiasa Pak Abah tuh AA tiasa Pak Amprok Junghok patopang wajah iya serang wajah asli biasa nama dina TikTok kan Abah make filter gitu iya 8 tahun di asli nama ayo wisan ayo kan meselokot ku filter 8 tahun ke bawah langsung mundur siapa enggak lain huis mah di bleaching ku Allah subhanahu wa ta'ala gitu ku aja mohon gitu non gitu dacan kadia tuh tadi ge oh kita acan alhamdulillah pangitnya di Nararaga Walimatul Hitan Dede anu disepitan pangitnya apanjang apunjung bager sing panjang sing ageng panjang milikna ageng oge milikna oge ageng gagaduhanana nih gaduh naon harta banda anu dimaksud gua hayu cerita saya pemunut lagu atuh Wilujeng Sumping ngangge katamu undangan katinggal rada rempeg senanya oh iya oh ayah boleh bibi oh aturan bibi pada langsung atau bibi dinai kumaha Pali Payun ini senang keluarga besar saya pemunut lagu di Pali Payun senang teteh naon sok ayo cobi naon ayo moal waka ti anjing kayaknya moal waka we terus iraha ger kantosana engke cenah tos ieu beneran sore goreng ngangkat panggung kalau moal waka mah tuh pasihan aja dulu ya pasihan naon naon aya tuh aya di dieu naon aya menurut saya
Nah, gitu mending permohonan heula kumar kita can aya nu mohonut lagu, kita melakukan permohonan buat para hadirin ya. Mohon disimak, mohon di request, dan mohon di bekelan. Iya, kanyaan eta. Iya, kadeudeut. Teteh nu dipayun sambil ngemo pangintennya. Tengeng dengkeng ke. Teteh tanun payun babi. Sok. Bisma Cantika. Jangan baca. Tunggu berseri dan berkata,
Sepujuk surat cinta akhirnya. Tapi tadi tak aya. Tak aya. Oh. Just a dream, sakur ngimpi cen Allah. Aki Udin, mana cen Aki Udin, mana Aki Udin? Oh Just iya. dream. Oh di dia mah sakur ngimpi teh just a dream. Salah nih. Meni gayanya Dia bahasa gaya. Just a dream. Oi gila, kami di Majalaya naon ah? Kamu lang wae itu kamu. Kada dengar kamu ah. Ya, lagunya bisa Aki Udin, kapal payun Aki Udin. Just dream. Cina Aki Udin orang Belanda itu mah. Pantesan aja beda. Just a dream. Oh, Benten pami ti Belanda mah di bleaching. Oh rambutnya putih. Aku ngimpi membuat lagunya di Mbak Udin. Mana Mbak Udin kapal payun Aki Udin. Aki Udin, hai Aki Udin. Hai TV-nya Aki. Apa itu ibu? Bekelan. Tuh di pekan tuh. Oh sini bos. Ayo Pak Haji, udah bilang lagu sana. Aki Udin. Kahayang mah iya teh sakur ngimpi anu ngageuikeun urang tinangan kesombongan diri. Masa? Kahayang mah waktu teh mulai deui sabulan anu kantukan basa silih kuapan goreng hijau sesepakan.
Ayo Aki, ayo Aki. Bos, ada lagi responnya, bos ya. Sabun. Kahayang mang ite sakuringimpi anu ngagaykeun urang tina kasombongan diri. Iji deui. Kahayang mang waktu teh bulan deui sabulan bukan tukang basah silik kepala. Sekali kita Tadi bersawer kok. menginjak seseplakah. Iya ngaku kulu lamunan ngarep-ngarep sekur ngimpi ngarep-ngarep anjing datang tiap detik dan katanya gimana anjing. Aku merasa segala rasa pahit sampai bulan guni hese perut. Iya, Aki Udin separakan sadayana marantos ngapain. Coba senang obat supali payun laguna. Aya kahoyong coba. Asena dialitan. Pun paman Coba, paling mana? pun paman. Oh nomor dongkap. Oke, mari jangan supaya nganggur kalau kamu ulawan sadayana kah? Oh, asli cina. Wilujeng suping absen Binai pali payun. Oh iya, Binai paling payun. Binai sareng bi epon mangga haturan. Oh, Aduh paling payun manangnya padu paman laguna mangga di atas. Ibu-ibu di paling payun tak aya kaharoyong tuh tadi. Wah Tapi senang laguna naon ya bos? Jungjunan senang. Jungjunan. Binai Jungjunan. paling mana Binai? Binai aturan sareng Binai pali payun sareng bi opon. Atuh sareng dale. Wo epong. Nya punten. Iya, Binai ke Paripayun. Oh, Bibi AA ya. Bibi A Chandra ka aloma soknya anya, biasana soknya A. Mumpung amprok, kanya ana sok amprok. Ayah jungjunan spesial kali keluarga besar di Paripayun mangintennya pas obat-obat Raja Sawer diaturan. Iya, Big Boss Aki Udin dan separa kanca sedangannya. Seperti itu. Di pemuyanan. Jumpa. Ya ujung supaya kagak ada Astrid. Aturan sinetron ada ya Pak? Kepala udah dua lagu. Kenapa? Kemarinnya Dengar aja. aturan sama segala lagu. Papayun Binai. Ini tadi salira ngalangkan deui. Tambah di belah apa yang ngerengan Aki Udin Dinten iya
Abang suka dulu lagu ayo. Aki Udin ke payung tambah di belahan. Gedung lagu. Obos-obos na aya naman ka ibu-ibu obos na. Ibu-ibu na aya iya. Ibu-ibu aya. Ibu-ibu kamaranan. Ibu-ibu aya.
Tak gitu atau cing tarik. Posnya anu ibu-ibu. Bu, sakirana budak hesekeun jang joget. Jual budak. Jual. Kacida itu mau merasan pisan. Ini ada playground. Di payung manawi laguna nanti keluarga besar mana ya besar. Di mana tadi teh? Binai itu di mana? Babakan Cianjur. BBC. Cisepan. Iya, manawi ngadu kau yo. Ibu aja tacan ke payunnya. Tacan. Mang Iman ayah. Teh ade Astrid oge ayah. Aduh, teteh. Udah mah. Teteh. Teteh anjing ini rambut nih sae. Amamat? Nya. Tiga ada Astrid nya an. Teteh hayu teteh pada nyanyi. Hah? Wah. Ini aneh. Teh ade nonton rambut teh ade. Ari nyanak nah dah abis mah abis bilih we teteh bisa pada nyanyi mah enggak. Iya, aya sa Mang Maman. Amamat sareng saha? Amamat tatacan uih. Es. Teu kaca apa nya ka alok gitu nya, ari nya ka alok samplokeun ari. Ari doroma we sugan banyak. Semoga kita dapat. Oh iya. Menawi kageran laguna ti para bos di Palipayun, ibu-ibu di Payun teh hoyong. Kaneng. Iya sih, om pilih nyarekon main kada teh. Kaneng geura patasa lipena bisa di pareuman geura. Sok. Ade Astrid. Ieu mah pok sang deui. Teu da si teteh na ge da menyadari teu naon da teu da eueuy. Ibu dari Payun manawi gaduh lagu. Tah pareben duda. Hei, masih booming di tahun 2025 ya. Duda Araban, tacan turun-turun ke acan. Ya cenah Bu Haji. Tong dilami-lami itu ngodok kantong. Iya boleh. Masih booming lagu ya. Itu naon? Hayu ibu-ibu. Bapak-bapak sudah ibu. Bos-bosnya masih di atas. Ibu aja, kami bapak aja tak turun ke Palipayun. Bu Haji, ayo Bu Haji baru lagu. Cukup sebisa kau pengalaman sebuah dan benar sudah harapan. Kalau lagu main aja. Ayo Bu Haji, ayo. Teteh main kan? Ngomongin dan benar janji kawinan hati kami sampai ada cuma beban. Batas suci dia sendiri sekali. Yeay disakuan tekaci jadi genep. Teh Haji ayo Kira bidurung tegang cari harap pilihkulah tapi barang wis tegang malah sedih tinggal lembutan mananya laki-laki rapi durun tegang cari harap pilihkulah tapi barang wis tegang kalau sedih tinggal akan balik mani kalau rapi ayo tuh ke kajian Teteh kayak jadi cucungu kita pas kadia ada. ngomongin menang janji kawinan hati sampean cuma bohong. Ayo Bu Haji teh isi-isi Bu Haji. Terjadi ya teh. Iya, kita stop saja lagunya dulu. Kapayun heula. Aleh kita cari deui dengan. Alah eta anu
keprok deui. Cerik deui deh Kak. Aduh. PHP Bu Haji ya. PHP. Pemberi harapan palsu. Sok cobi deui lagunan naon deh Teteh. Teteh. Teteh mah nih PHP pisan. Incak we hungkul. Peta suci namanya. Muhun. Iya, Teteh Bu Haji laguna naon deui mangga ieu tadi teu janten. Cobi laguna naon cenah Bu Haji? Hah? Halo. Pak Iro. Iya, ibu-ibu bapak-bapak dari payun yang menikah. Aduh. Bu, saya ibu, yang ibu. pisan laguna. Ibu eta tos dicekal teh pada jajan teh nanti kumaha? Aduh, dipesakan deui. Tuh kacinya. Ya asena alitan perih kana soc. Bagus. Bagus. Bos saha? Bos Erik, mana Bos Erik? Anu tadi sigana Bandar Sapi. Oh, bade mana? Bos WiFi, oh WiFi, WiFi. tah cobi cenah tah. Cobi. Oke, ibu-ibu di Payun sambil ngantosan dinya hayo we di etang ibu mah. Cobi lagu naon Sir Bu Haji? Kita paksa. Bu Haji. Bu Haji. Lagu naon? Sok. Naon? Oh, baringung cenah di dieu mah. Naon atunya? Aya sinyal. Siap, ayo nembe duda Araban sanes panganten. Oh, nu bieu mah sanes duda Araban. Sanes. Iya, lejeng kangge bapak-bapak ya. Mohon bali Payun menawi binginai parantos tuang leutna atos. Nangge di Kapayun ya. Aki Udin. Aki Udin lejeng geus Aki Udin. Ya we lejeng. Aki Udin mah di ditu. Sweet a dream. Sakuring ngimpi. Iya, pasien lagu di Bali Pengker menawi tajan sambil ngantosan ibu-ibu di Bali Payun ayo we arisan hari ibu-ibu mah nya. Etang we keras. Ibu Haji. Ya mangga hayu cobi lagu naon? Hah? Nu enakeun nu penting mah. Hitam sering hitam. Hah? Oh, entong. Nanti atuh, Sok we. Sok. Bebas, bebas. Aduh, asena aritan sakadik bah. Salam dari sini, Bapak Haji Bali Payun. Dengan berdiri di siang hari, bagaikan layang putus tali benangnya, bagaikan langit tertutup awan. Sekian lama kita membina, sekian lama kita bahagia, suka dan duka kita jalani. Ibu-ibu hayu atau bapak rayu ibu-ibu? Ibu-ibu hayu ibu-ibu. Wajan karangan kapal Payun. Kau putuskan tali perkawinan kita, kini diriku menjadi janda. Kini dirimu telah berdua lagi, kini diriku jadi merana.
di siang hari bagaikan layang putus tali benangnya, bagaikan langit tertutup awan. Bapak Ibu hajat aturan ke Palipayun, Ibu-ibu ke Palipayun. Ayo baca. Naonan mah? Oh, berarti kuliahnya. Kau putuskan tali perkawinan kita, kini diriku jadi merana. Kini dirimu telah berdua lagi, kini dirimu jadi merana. Tali rumah tangga cinta yang suci selama ini sudah ditelanjani dengan berdiri siang hari bagaikan layang putus tali benangnya, bagaikan lagi tertutup awan. Sekian lama kita berbina, sekian lama kita bahagia, suka dan duka kita jalani. Bu, tepayan kata saya Ibu. Bu, ngul bahara rese pisan. Galak. Nah ini tuh Abiman nonton si ibu itu. Sosok buru itu sih kalau bahara rese pisan. Cuma nonton si ibu itu. Nya. Nya orang rese pisan. Ibu Hajat Manawi gagaduh penggelan lagu. Bu Hajat. Mana Bu Hajat? Ayo, mohon. Ya ibu-ibu nembe sumping mending oge di ujung sumping atuh kan Ibu Haji ah. Ibu Haji, oh Bideti, Bideti. Oh Bideti, BBC. Mohon. Namanya atuh kata apa? Goganyen. Keluarga ganyen. Ganyen. Sesun. Sensusnya Bapak. Ya menawi kagak laguna Palipayun orang dapur sadayana atau Ibu Hajat. Ibu-ibu palidian menuju posyandu mangga atau kapayun. Mang Ade Amo asli. Mang Ade Amo aya, teh ada asli aya. Hah? Ngupas bawang. Ya Palipayun menawi Bu, moal wae ya kapayun. Atasan aslinya. Tapi atuh Pak Haji. Tapi jantan lalieur pada ringung gitu. Kah? Janji kamari. Janji kamari. Siap. Yes. Janji nu kamari atuh bari. Janji isuk geto. Abi mah ngadak-ngadak lemot, lapse jadi lemot. Iya, kembali masih di Palipayun nyarangan janji kamari. Ibu-ibu nak lebih ke kapayunnya, yang batas suci tadi. Wih deui. Iya. Cinta urang dirasat mulia anjeun masuyaya bindu sandiwara bawa anjeun
pindah rasa simetri janji setia saanti mugi asih pahati hati nuhun jiwa was nitip pulang estu ngantos anjing Ibu kampanye yuk Kasih percaya Abi masa dia Bulan bintang saksina Ngejana-ngada Keharuan Bukan jenuh dicinta janji akan ubah sumpah akan ubihari tapi ganti siang bengi rasa mehur mere harapan nah kamu telah pengajian ayo jadi kamu itu sekarang bisa megahkan rasa kita janji akan sempurna bulan saksina bentang saksina ayo baca sumpah duki ayo akhir dunia bulan saksina bawa bintang asih orang kening ditungtung cerita bintang ternyata ninggalkan hati nubelan ukur ka anjing diri dan harapan lagi nu ya aja lagi Gusti